oblayo fio koni eba nshina chole na ayele ni na ayele ndi mokoni esumo social media shwemo wa tane e social media be kole na ayele e social media ni oblanu ko kale basande e social media ni oblanu e kale ba fe nyanyo ni na ayele le umba pene no ni ke oblanu ba fe nyanyo be fio koni oblanu e ke na ayele ake imagine e pictures si eta oni ekwe e pictures jeme no ni na ayele teshoya ni ibasa ehujuba ibasa ehie ne tipo ete admo agbona ne taw e kuni efo ni esha ehi pictures de keseni oblanu ne yo oblanu ne mi bashe yake na ayele eseni pictures ehale ewo be oblanu e baseni na ayele shikafiu ake pictures ekeseni le ehenyomonde wule anokwale na ayele mi bashe hiwa ni eke oblanu ne babon nyanyo ojuba afimo shibe fio ko huno ni oblanu ne bake na ayele ake eseni le pictures ni ewo loko anokwale baba na ayele na ayele smoni eseni o pictures oblanu ne lebi shwande eseni na ayele messages ni na ayele le eba fe la hunto ewo be ba fe yake bende ke oblanu ne ba fe nyanyo ne be efe inuko eba anye ne seni e pictures ne hale ewo eba mi enye ni eba seni e follow pictures ke ha oblanu ne shina pesane ni yo minji ni na ayele seni pictures ke ha oblanu e pe no oblanu e kele pa saneba ke na ayele seni le message e fo mi ke twale hu eni ne share no she mi enye ahun ne twa no oblanu ne ba wono she no oblanu ne ba wono no oblanu ba bila ke mini sane ne twa ale ne ke na ayele ke la ke je be ni seni pictures ne ha bo ne inu ko he don mini jino ni ya no jeme no oblanu e ba ke na ayele anukwale ni yom yake le internet bo monjile ni le ehio ya pictures ni eseni oke ha a client jeme ne chon ni ke na eshika fiu ewo be pictures ni ekeseni le ekeseni a client na client bi ehu amemi esha me wa ya pictures ni ekeseni le ni le we ekeseni ame ewo client eseni le shikapi ewo be ba seni shika mi ko ke ha na ayele kodi le nweko anukwale ipango na ayele na ayele ba fi basa ke dane ke yafu eneji ni kasemo ni wokemba wokwo wo no jugba ke de ke social media bi ne nye radon